Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, jesi svet, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Gospode Bože naš, ovo Ti prinosimo u slavu Tvoju i u čast svetog proroka Ilije Tesvićanina, čijim molitvama pomiluj i spasi nas. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Svjati mučenici i žedovje stradače slovaše i vjenčavše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja duša naših. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolov pohvalo, mučenikov radovanije, i že propovje Trojica jedinosušnaja. Isaije lipuj, djeva im je vočevje, i rodi sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, vostokinja jemu, jegože veličajuše djevu, umlažaje. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Molitvami svjatago proroka Ilije milostive, očisti množestva sogrešeni naših, i ninje i prisno, i vo vijeki vjekova. Amin. Molitvami Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešeni naših. Pomiluj nas, Bože, po velice milosti Tvoje, po množestvu šedro Tvojih očisti bezakonija našega. Dnes blagodat Svjatago Duha nas obra, i si zemše krest Tvojga voljen. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, osanavo višnji. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosveštenog episkopa naše Justine i za svu Hristu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za današnje slavare, za sve naše pčelare, za službu Božijeg Dragana i sve članove našeg okruženja pčelarskog, za milo, život, mir, zdravlje i spasenje naše. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si milostiv i čovjekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premudrost, česnjejšuju heruvim i slavnjejšuju, beslavnjenija serafim, bezištenija Boga svarodšuju, sušuju Bogorodicu Tja veličajem. Slava Tebi, Hriste Bože, nade naša, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje majke, svetislavnih i svehvalnih apostola, svetog proroka Ilije Tesvićanina i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovjekoljubiv. Amin. Da nam bude sa srećom pčelarska slava, sveti prorok Ilija, da nam bude molitvenik pred Bogom, jer, kao što kažu apostoli,
iako mi zaslužimo i zasejemo i sve uradimo što je do nas, ali ako Bog ne da da uznikne i ne da da rodi, onda uzalud naš trud. Tako da se najpre molimo Bogu da nas Gospod prosvetli i da imamo ljubav među sobom, to je najvažnije, a ostalo će sve Bog dodati. Bog vas blagoslovio i mnogo je ljeta da se zdravi, radosti, mnogo godina sabiramo oko svetog proroka Ilije, da se družimo i da se sarađujemo i da mi mlađi učimo starih iskustva. Zakon prirode. Da li je neko raspoložen za iduću godinu da bude, što kažu, kolačar ili domaćin slavi? Evo ja sam. Nosim i ime svetog proroka Ilija i pčelar sam preko 2 decenije, tako da je red neko bude. Može jedan savjetno. To možemo za sad savjetu, pa ćemo posle da... Sad ćemo dati kolaž tamo neka... Da čestite. Hvala. U koje mesto ide kolač? Kolač ide u Kraljevo, a pčelinjak je u Drakšić. I da stavim to. I da stave po pešačicu žita na kosu. Tako umaći će da stigne u Draške pa će se praviti. Sedite, sedite. Sedite. Ja hoću da se zaočekati. Čekam se, sekirao. Pa dobro, nema veze, ja sam domaći, pa ja sam domaći. Evo, malo preproći. Ja dobro nije nemate ove Pčelare sa van strukturnom košicom sa 8 rama. Mi to mislimo što više tebi ne trebamo.
To je najvažnija struktura starosti, treba ti vada. Ulaziš i čuješ buuuu, jasno ti je, brate, da je tog dana bilo fenomenalno, zato što ono uveče obrađuje ono premješta od ozgo gore, gura u medište, to je prosto. Samo par reči da vas ja u ime društva pčelara Kraljeva sve pozdravim, pčelarki i pčelari, da vam poželim puno sreće i zdravlja. Prvo sreće i zdravlja, pa onda rodnu i beričetnu nastupajuću godinu. Ova je prošla kako je prošla, znamo svi, negde bolje, negde lošije, ali sve u svemu moramo biti zadovoljni. Nadamo se bolje i živimo, da nam nije toga da se nadamo, davno bi prestali da pčelarimo. Ovako mi se uvijek nadamo, živimo se nadamo, jer mi pčelari smo, bar ove koje ja poznajem dobro, takvi su ljudi da se nadaju i da sa ljubavlju i gaje pčele, znači ne iz ekonomskih razloga, nego mislim da sad jedino mogu da pčelare oni koji sa ljubavlju i koji vole pčele da pčelare. Da vam poželim prijatan ručak i izvolite, poslužite se. Da ste živi i zdravi. Dine ležao je, 5 dana je ležao, posle su naposlali pa u Beogradu ležao. Rušija i stavno kako ima svoje informacije koje su nedovoljne da sumnju šta se kaže. Čak imam 3 pčela, sigurno osnovno ili 4. Da bi uvijek neki interesovanje postavljaju po neki broj, čistiji čovjek. Ja neću od 9 godina. Nije pričao sam ja neki bitan lik, ali ja. A običe da se bahate tam, gdje njih da smeni. I oni posle su malo ojde. Ja sam bio predsjednik. Ma dobar sve, a nakon ne sve. Imam jaske sam ja sam vozelio na Pešnicu, ne bude. Moju veru i moju pokazuje. Da politiku Dobro.